henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第8章第14节到第17节。Patas Matay, 3:14 kenay, bitak 3:7 kenay. Pagkamalu menalo habalo sejak ka Yesu. Kiani, metemay sapah pitelo ka Yesu do. Tana ka matakay salakaw hika bubu kuyoh pitelo menalo metalo. Kiani, talangan na baga do ungat kan talahan nada. Matutoy ka kuyoh ni sebelayak Yesuan. Gabian do dasuntaha belah Yesu hika habalaw pisajak ga klapun pagihor nakeh. Kiani Yesu o anak ingan kali ka sebakadolek na da utuh nakeh ni pagkamalun na ka kana menalo sajak. So ni o kika pababalay lenengaw Isaya 40 kali. Hiya o wada mangan kena uit hei tani wada mapa kenalo ta msa.